In any case, we are mining is not bad. And now you feel a Casatia mine, you know. The wood was saying a software. And I have as well. Sorry, I am Frank Galamsey. In any case, we are mining is not bad. And now you feel a Casatia mine, you know. The wood was saying a software. And I have as well. Sorry, I am Frank Galamsey. Say imam, say your mind. I heard a Galamsey, you know, and Papa. And so your prayer, your best idea. We are passing, we are so one in our own. Why are we being so hypocritical? Brass to set for my nine sorry. The Pacho, O may say a Dumana Yano, and Ra and Daho said, O ya, Tataso. The Pacho, O ya, Missa. But the idea I don't see a much small scale minus leadership. The now we know for say a fine beer, a pepper fry, a bois. I'm on to a dear wood, you Boise Bium or Boise or more military barracks. Soldier for Atenabia. And you took Galamsey. Company. Soldier for Atenabia and or Boise Airport Assassino. Or Mutu Galamsey. Timampani. Galamsey no Omunya yo. They say soldier for Atenabia and Johan Eko Quantia Amomo. Soldier for military barracks or Boise. Military barracks. Now, umwadi akra, udi umwadi akra, mayanka. Ena, aponje, wukwa kodi nyamrasem. Military barracks ewo, mwa mushe TV no, ene si wono soja fo atna biya niye. Galamsey, Krom, airport, obuasi, omo airport, asase no baby a plane ni kosi no. E hoso matufa, I say plane one way yana ni ensuom. Soja for Nasakra. Soja for Panye to Galamsey. Young Connie and Nana Kwabna Uya Quine, our Tosumino, or no Yehene, Ewo Krumo, chief of the area na, Soja for Neteno. Na Soja for Tanawa made your massasi to Galamsey, and now wait another day. Nana Macho. Yeah, media. Bibiabo, I'm not paying me, Casa Bibia, Menyasho say a boko, dear. And your bokosa. Na mfoni a yehwe die chese hupa anya se bia Galamsey ya ewura menam kotu awunhu ni pai we the excavator awia na esi wo na etuo wo ho na military force ase Pacho I hona AG edema military na yemusi barracks no ho enti barracks ni si ho barracks no ho na we the I mean, shashing free baby now. You buy a more starting minute barracks in na Galamsey ni cost data. Okay.
enti nyesa esi barracks ni wiye na Galamsey no ebe hyasie na de wom se 2021 ye chitana phobia ye deport yam na Ghana ni baba ko ne ba ko awo ba social media so 2021 no pa hona na me kwachi sa China for no na sa time no na ban mu mpanyimfo that time no na ye mun sa hyehyase enti case no me the court cases therefore akura kan ho but ni nyina no na ye buachi bidin enu ntina fe ye chi a police station ekaka asam ne nto aso enti aba we free ho no ana lady bin Galamsey asina na homom aha yen try hello you better try na ya saya frɛ yene nana eni enkomo nana kwabna oyi akwan oboase baby a military barracks me hu bi da o sojafo atena bia yeze no mutu omade dada nanka sojafo ba se ne nanka mo baby amoton wi ebesi barracks mbutu afri ho exactly na sojafo ne ba ye na still a omuda su tua ma wura masase mu dia na kire se okay waba ho hello Nana facha homane koye na obo story kakra na wama na ko entema mai kakra yo enti de akoba eni se lady no bo mama ne na me ba chi yam me de court na court ma order ne ko chi yam e de baye ye chi yam de baye no ye mo anyai ena me throw letter koma BNI ene acting MC ya oboase ena ye mo ne police for kan ye mo hobo mu ene ye koye operation chi yam last week Saturday enti enrada ena yade asamno court enti ye court no ana court remande yamo yade yamo ko nyina na nwanwasem ewo mu ni se edi a yabo boy no ye free say yamo bodi ewo area wa ye open security chese yamo na eye ma sankofo no kwa me yamo ye Galamsey no yamo din de ye tro kama enso edu court wo ne nka ho enti me pejament a court wo ama me lawyer so kan ana ko ba se ye mo free prosecutor so won hwe na yenke ho mo me side na ye kan se fatasi ye mo de ba because mo fa na ye chi ye mo dodo na akura na because that ye duma ndru treatment ele bi okope na no biane se nipa no lances woni ana sa bia ya ye kan apart from woman Indian baby ananke yi Obuasi University no ede yamaba asase over 300 acres ni nyina yamase no enu nti no adno so ben airport no enu nti bia in fact ahadwene ye na ni nyina mu aban dada no titru MC no ono supervise sa no man course because we MC na bibi say course on petrol so na unim hu bia me ndi ni so beka chem so wan hu na hokra no man be afena ho hina do abuade owo 1000 acres palm plantation wo ho ura de dana fuonum ofa fon frɛ no so man kwan no ni boys ni yes aduma no ye mu yes aduma ni bia ye mbekata so obetim ne ye man kata so okay enti me hwɛ de ekoso na eye dada no ene mo hyase na that time no uchi kwa obi anfiu enti at this time ma hwɛ sɛ yebeye say we ensu jikudi a na chete ye je chire die okay yemodi na sam ko nana se yes ne say yemu hyase ankasa no ehemfo na yemu hyase ankasa no emra na emu ndi se de be ya ebi nsibium okay ono ne yesre okay nana yebeda wase em se asem a okatwa ato ne se emre bi atwam no omo de nipa na omo tu Galamsey no kokota omedu court no din na ira every system num na yenye omo hwe nti o se aban foforo aba nti o sa asase na we di anye ye di ani obeja ama asase no e de mo adi no mo ni koso ani nko na ensai prakunti nana ene ne na di nkomo no nana kwabna oyi akwan the second